revelations on Kusi Boateng, who is known for his MPP partisanship and coordination of coordination. Asama mekano. Enipa ono na edip Dr. Bawumia ko sorry no. Coordination of Alhaji Bawumia's ridiculous effort to foist himself on the Christian community. Enti NDC for bonyo so said Dr. Bawumia sorry akwa sorry. Sankita hudie na Dr. Bawumia ni sorry enya no. Eha omu si omu political power omu pe no si no kwan. Enti yenwu Reverend Kusi Boateng eni anya me na meka abrantie ofosu kwache na eka. What follow in common you could to a black white? Yeah. What follow? Of course, and now Raj. Okay, so and now make our Raj. So in common will follow you. What you are saying? Let me tell you, I'm a catcher. Ogun Hoofy. Then I make sure say you could to a yempa, her and ra, only the status here. Obia was social media be a catcher. What they started doing is NDC social media bloggers. They started sharing pictures of Reverend Kusi Boateng and Dr. Bawumia. That's not an issue that can stand, because if you share those pictures, Kofi Adams, but now I can say, we are politicians, who to take a picture with, because you might never know what that picture will be used for. Yes. So that one is irrelevant. Of course, but then I make sure I say almost start to share a picture. No, some of us we saw it, but we ignored it. Very relevant. We ignored it until say ofosu kwache bekan asem we. Okay. Edi besi so say sa de mo ye no. Botai ni. De na ye susu sa mo ye no. Sa botai ni. Say mo free say Kusi Boateng ene de Dr. Bawumia kon sorry, edi ni hye yen so. O say foist. Edi ni hye yen so. Na sa political pastor na we de Bawumia kon sorry no. Sa fe de mo hu nanim guase. Okay, so my memfa manunsi de me pese me ka kire NDC for mo te omo ho ase simple and they say de onyame ahira no na we hira no. So nyame se Dr. Bawumia na emeye oman we kandinia. There is nothing, absolutely nothing. Me kai Edward Omane Buama betna radio so say Africa Watch here report betna radio so say ebe chire mu Africa word sometime na e kosi sen show so ye nua kaba of blessed memory na ye show ebe discuss sa Africa Watch eyi ni say President Akufo-Addo enya stage 4 cancer e kan ya kan say President Akufo-Addo ye shorty, he can never become a president. Let them understand and understand it clearly. Say omu bien you are or you osi ahene e ba Ghana. E Ghana for na nyame di tumi na show musa. Say onu Nyankopon na dwene mu ne nsusuye mu no o pese Dr. Bawumia be ye president a obeba be ye president. Na ye nuanu ma Christopher muntie. Ene na ye Reverend Kusi Boateng o. Ene na ye obi sofo. Se musu sonsam boni ne sebe eniema ensem fata NDC for years so china be ye won so sofo. Ye be gu nanimu ase. Ye be sopa na sei no efi se obi petumi. Okay. I mean was lawyer Kwaba. You share new year. You share. Ibia e kama. Sebronya wudi wan ka me. We dey ka send me happy new year back and na say merry Christmas. Me ko ton koko. What na me ton. Ye die kane. Because o man ye die kane no na me hold you responsible. Sabe moti hey. Kwasi twuma adwuma no ye na adwuma no. Enya ono kwasi twum botomu kane o. Ka adwuma na gu. Kwasi twum se multimedia kane na mfaso baso amanya bi e de agu mimi kwasi twum me den. Ebi so yeso. Enti wo man hene a wotia munuanom a mo ha nyina mo adwuma a mo ye ne se multimedia can nti so be din semone na wo tia na nya se wo tan no because wo pese multimedia ye because multimedia nye ya wo sika ho beka ono so sika ho beka so say ye Ghana kane enye Kofi Tonto kane enye o man hene Kwabena Asante kane
eye Ghana kane ye Ghana kane no mu no emfomso ne beye den ebeba basa adwene pone ne se ye Ghana kane a de emfomso ne beba no ye nyina ye beka abom ne aye den ya correct se nipa no nti ene ne multimedia beye de aya ye nyina ye nya akwanya ya betena so a ye kan bi but oman me de me ba ha pa titiro a me pese me di ho nkomo eye niema ira Okudzeto ablakwa ansana ede no man oye ya kan PURC so ede no man oye you see oman niema bi koswa esi ehwe okenkan ensem bi sisi abrantie no ye adwuma wa ha abrantie no asem a okan ne se Okudzeto ablakwa ni so called expose no or the picture ye den aka Okudzeto de abrante ni picture kan no wan fan kan ho sa abrante no na o kan ho asem o de kan ho se eye hwan Reverend Kusibuaten enya sa na te o se sa picture no ye Reverend Kusibuaten obi ti ne ba bi o wo se wo ye member of parliament enti ye de edian to so say we den honorable enti say we honorable dia then onhihye mu ne wo niema yemu no ese wo hwe say obaye no krogin na edian da wo so no adimu enti say wo free say obi ayemfom so pa de ese wo ye ne say due diligence enti he dan na wo kofa obi picture ono ti ne ba bi a o dwene ne ho no say no all over your friend yes juma o ye ni ze wo gudi pananimu ase. This is not the first time Okudzeto ablakwa ayesa dewe na me ya say mu media for mo de so Okudzeto ablakwa so etie na sem no mo so no so yes so yes I'll tell you why okay time Ukraine and Russia talk and start taking and Okudzeto ablakwa dimrika efa plane ekọ ho in the name say or a part of the Committee of Foreign Affairs okay kushia students no eni na anu eni na nsa na Okudzeto de beto abontin say Ghana fo mmofra bi ho ayeden aka okay e kire no no sa ba abontin say asem obekan na enye no kre samu nyina mo kai but Okudzeto di hu beto Ghana fo mu say Ghana fo mmofra bi ho aka e wa abrochi memu a ye kontokwa enu nansa eni na enu ani nansa na brantie ne sa ba abontin say me ana me kan na meboa bibia sensi na ma anya me due diligence the same Okudzeto ablakwa say na nado efa plane ofa private jet enti ontiase ne bonyo so eye okay wo ye Ghana ni na won ti bibia say eye okay obonyu bibia so eye okay. But Okudzeto go to the extent say plane na omampanyi di tu kwan no or the plane no itinerary ni details nyina flight number time a plane ni betu